Naibaga oras kakailyan. Welcome iti Dulang ti Ilocano Channel. Ada tayo tata dito'y kabaybayan, iti Barangay Backwid Sur, iti ili ti Bawang La Union. Ti rason na, no, apeng ada tayo dito'y, syempre, agpariir ken gumatang iti sa diwa nga lamas. Natyambaan tayo matapo dagito'y mangalap nga kasangsanglad da, nga nagagapo manipod iti taaw. Adamat iti naalada. Ayan, pangsidaan, kandagay duma, pang lako. Naimas apo dato'y luton tayo itata. Dito'y Dulang ti Ilocano Channel. Sapay kumat, buyaan nyo dato'y video tayo. Manipod tirogi, aging gana malpas. Itata, gumatang tayo, iti luton tayo. Yan yan lagi na tawa tata. Laki ko namin ato ni laki nga dakton. Pangato. Nakalis. Ay agsusok. Dataganam lang data. Nay. Nay. Okay. Ni Tata Erding, mga sir. Okay, kasan nyo kayo tigo? Wala, ay punta ay ko ta. Jay ikuan na biyo. Wala magay nagtulang. Pinarwas mi. No nagti-ay na data. Kanunay mga walong adip pa. Walong atot pa. Okay. Tata, ala ko dati kanyayo. Well, Mga mano. treated. Marami ko. Oh, 350 ala akon. Okay. Nay mo sar na. Okay. Tayo lutunan. Atang, nay. Ito yung iba. Hey, thank you. Tayo na akon. Angon. Pang tubay to. Thank you. Kaya lang. Okay, at nakagatang tayo, ha? Iti pataw laki. Kudada po, iti Tagalog, hibya. Ayan, or cuttlefish. Ayan, napay niya nagdumaan da nga dito iti pusit kan octopus. Ngam kaslag kakarangida niya, ngam adati talaga nagdumaan da dito. Ayan, oy, nagbayat apo tikwa, naganan nakayayo iti gumatang tilamas, lalo no mapangkasumabat kadag iti mangalap nga naggapo iti taaw, nga napan nagkalap. Talaga nga nakasadsadiwa dagiti labos nga mabalin nga gagatangan. Ayan, special dato'y lutuan tayo. Noon niya dato'y hakupay nga ibagbaga basta buyaan nyo dato'y video tayo. Okay, manipot ijay baybay ti Barangay Backwid Sur. Di ili ti Bawang ket nakadanon tayon dito'y ayan ti lamisaan, dito'y kusina. Noon niya ti lutuan tayo. Maamuan yun to madam naman basta hanyong i-skip data video buyaan nyo manipod ti rogi aging na malpas datoy video tayo. Dito yan datoy kunada nga pataw laki or cuttlefish o kunada ti Tagalog ket hibya. So datoy ket medyo nadagsan datoy nasurok nga maysa nga kilo. Inted ni tatang ti ko dito yan ti 350 pesos. Ayan, sa diwa dati nakita nyo yung gama na medyo comfort pie. So specialty luto na dato ito, medyo adamo presyo na, adamo balor na. Tano iadubo tayo lang dato lugi. Okay, so nga special itiaramidan tayo nga luto. Well, ato yan dagiti rekado tayo. Datoy bawang. Kasapulan tayo mat iti. Datoy sibuyas nga puraw, laso na, laya, sile. Datoy siling haba nga kunada. Kasapulan tayo mati kalamansi. O kailangan mat no lemon or kalamansi basta naalsam. Kamatis, pipino, paminta. Awan di asawa ng asin nga madamdama. Danto asin na datoy ha. Kaya datoy oyster sauce. Datoy Worcestershire sauce. Medyo narig nga baliksan ng okay, Worcestershire sauce. Yan, datoy apo ti usaran tayo po. Kaya soy sauce. Ayan. Ngam sakbay na nga rugyan tayo iti panagprepara iti datoy lutuan tayo. Dito'y Dulang ti Ilocano Channel. Sabi ko mata naka-subscribe kayo. Kaya na buyaan nyo datoy video manipod iti rogi aging gana nga malpas. Okay, so rugyan tayo nga iwaanan dagitoy nga rekado tayo kaya datoy pataw laki or datoy hibya. Itata dalusan tayo apo daytoy pataw laki. Kulaputan tayo laang tamo yung gamin datoy kudil na kulbot datoy ha. Kaya so nga kinulaputan tayo ngam datoy apo makita yu datoy na ganang kaslasyal na nga daytoy.
panaka-backbone na dito no jay pusit gaming ket imatiddag nga kasla plastic. Ayan, nagdakkel ni nakatangtangken dati nga banag nya nga tato usar da aya data. Paki-comment nyo man kakailyan dita ayan ti comment box. Dita baba no anya ti babaling nga pang usaran daytoy nga kasla shell nagdakkel ni no jay pusit ket kuwalaan kasla straw laan kanya. Okay? Wala ket ipaigid tayo dayto yan ta. Mabalin sa nga pang display nya. Bagla nga remembrance tayo. Dati ti kaunaan nga pataw laking sidaan tayo. Tatakla makasida gamin ti kastoy. Di matana gayam datoy sinan W. Kumpara apo ti apugita ngin octopus ken ni jay pusit nga nagtimbukal dati ka sinan W. Kasla makaungat pa ini Ayan. Di jay mata sipit na ngiwat wino sipit data na nakadakkel. Makita yu data nakabubutang jay sipit na kasla alien. Nya nga pelikula jay kwan aya. Paulo nan aya jay kasla adati kakasta nga sipit na, nagdakkel. Nakatangtangken ti sipit na nagrigat pa nga ukapan. Ayamon na pay. Tapay na ano na nga ta aya data ikwentas na nga ta. Alay paigid mon. Dalusam nga na imbag datan taluton tayon. Ikwentas na siguro ni ayamon na pay. Okay, so intayon ijay lamisaan ta. Dayto yan, naiwa-iwa tayo na po dagiti rekado at syempre datoy pataw laki. Duwa nga putahi apo datoy. Ayan, datoy panakabagi na wenno di body apo datoy hibya. Kasta ti wagas ti panagiwa tayo. Ayan. Okay, iniwa tayo lang nga kakasta. Tamno ti kasta ka damot at ti disenyo na anya. And then datoy adati manlukong dayta dijay gamat na yung ulo, pati mata, pati dijay laman loob na. Inikatay lang apo dijay tintana. Nangisit gamin unay Okay, so itata marinate lang apo dayto bagi iti pataw laki. Inikantay iti soy sauce. Dayon antay mat iti Worcestershire sauce. Ayan. Kaya customer ten datoy pampanana mo datoy oyster sauce. Antay unay nga kwa datoy kasla paglupyasan ti marinade na basta i-apro style laeng dita isapsapo tayo dita ayan ti bagi iti kwa iti pataw laki. Ayan nayon antay mat ikantay mat apo iti nataddad nga sibuyas. Kaya customer ten iti bawang. Ayan at sumarasarno iti data tamno ti kasta ket pamparaman at no ti kasta kahanga ma-overpower apo ti soy sauce ken data oyster sauce ken taymot apo iti asin ken syempre ti partner na ni paminta. Tamno ti kasta ket damot ti aroma na. Anya daytoy pataw laki datoy bagina. Ayan. Okay, nya pa iti sa baling nga nagan na datoy no adapay ti amuyo nga luto na datoy apo paki-comment nyo lang apo dita ayan ti box tayo. Okay, dito comment section tayo. So itata, siguradon tayo apo nga daytoy ket napulagidan amin or na sapsapuan, anya ti awag mo dito na sapsapuan, naramas-ramas winuan niya. Okay, basta siguradon tayo apo itata ket marinate lang apo dati ti unag ti 10 ket 5 minutos. Okay, kalpasan ti datang iti 15 minutes. Ipantayon apo yan ti pagtunwan. Masapol nga napigsa apo di bigyang mabit lang nga maluto datoy. Datoy pataw laki. Ngem tinobserbarak lagamin datoy kabayatan nga tuntunwan han unay nga umras wenno bumasit. Hanga kasla jay pusit ngano intunom ka talagang bumasit no kasla kasla kadakkel takyag mo nya. Intuno buhay bayang ituntunom ket pagamamwam umras kaslan tumot kadakdakkel iti kikitan. Okay, so itata balibaligtadan tayo pulagidan tayo apo datanay butter. Tamno ti kasta mas nanamnanam ken nabanglo. Ayan. No medyo nag golden brown datan naluto na apo data. Okay, mabit lang nga maluto datoy. Gasim nagbanglo. Dakay la ko maditoy abay ko. Maangot yung apo datoy nati kinabanglo na. Nagpintas ti itsura na niya. Idi maluluto. Itata subarasara no apo.
ket agi gisa tayo. Gisa tayo na po DJ laman loob ken kastamot ten DJ bagi DJ ulo iti pataw laki. Impaigiti lang apo di bagina tamado naman arpusan tayo apo DJ. Okay? So itata kalpasan apo nga napabara tayo data mantika ken kastamot ten data paryok naka low to medium heat tayo laeng. Igisa tayo matan apo daytoy umuna na apo bawang. Okay? Ayan, aging gana nga golden brown. Ngam dati kung kunak abo, hanyo unay nga pigpigsaan ti apoy, tano pinigsaan nyo ti apoy, maksud data nakapapa ito ti putahe, hantong naimasen, ti putahe, madadaal ti panangan tayo. So para sa naman nga ipisok tayo iti laya. Ayan, datoy laya apo, mangtedmat apo data iti aroma. Datoy inggisa tayo kaya mangikat mo apo iti langsi. Okay? Data ipisok tayo na po data sili. Tapos sibuyas. Kaya ni jay bulong ti laso na. Ikantay mo tan iti paminta. And then kiwar-kiwar manan. Medyo parpartakan tayo lang po dati video tayo ha. Kaya kastamat tan iti kamatis. Ayan. Dati kamatis antay unay nga luton dati ta gapuna ket kahit nga maramanan nga talaga nga dati kamatis na datoy inggisa tayo. Ayan. Kabayat nga kiwarang gamin datoy, luto mo tan apo data kamatis. Ingkabil tayo mo tan apo data naglalaog laman loob ken dijay ulo iti pataw laki. Ikantay mat iti oyster sauce. Ayan, pampananam. Datoy apo. Okay? Ayan, itatakan naka-high heat tayo apo. Ayan, ikantay mat iti soy sauce. And then, nayunan tayo matata iti Worcestershire sauce. Medyo nariga nga talaga baliksan data. Okay. So para sa atin data, ikan tayo matan apo iti kalamansi. Yan, mabalimot apo ti suka, mabalimot iti lemon juice. Matamit ikastakit dati aftertaste ng kalamansi. When alsa-alsam apo daytoy inggisa tayo. Ikan tayo matan apo iti suka. Hanga ko data, hanga fundador data suka. Ayan, tamit ikastakit at least man lang pampatikaw apo tiraman dati alsa-alsam na. Ikan tayo mat iti asin. Itatakit kiwar-kiwaran tayo manan niya. Dahito lutluton tayo. Tamit ikastakit dagi jay sauce ken itiraman dagito nga rekado ket maiwaras nga naimbag. Naluton na pagbiit. Okay, tata sobra-sobra no. Dagito mat yarkos tayo, di intuno tayo nga pataw laki. Dati pipino, sibuyas, ijay bulong iti laso na, kamatis, ikantay mat iti asin, ken kastamatan iti paminta. Ikantay mat apo dati iti kwa, naganan sang kabasit lang nga kalamansi. Tapos iti kastag, ket maramanan tayo apot nga, umalsam nga talaga ha, dato'y rekado tayo. Ayan, so iti pangarkos tayo apo data. Pang toppings tayo apo dita, ayan ti intuno tayo nga bagi iti hibya, bueno, iti pataw laki. Yan. So arkusan tayo data. Kasta po tiwagas ti padagiwak tagpintas ti langana. Ngam mas point pintas man datoy no mabadwan, maarkusan. Anya. Kitaan nyo, nagpintas, makapa in love. Mabaling nga arman ti kinapintas na, ne? Talagang mga ayo niya. And then ikantay mat data iti intunong sile para bawan tayo lang dita pan nakaarkos na napimpintas manan. Makita yun data talagang hangkong matapulanan. Dahito yun na po dagiti putahe tayo. Wow, talagang makapabisin. Dahito yun ingisa. Makita yun data buyan na pailangan ket makapabisinan. Okay? And then daytoy met iti intuno nya pataw laki. Nagimas apo datoy. Talagang masiguradok nga no marami jud datoy ket adu ti makanyo. Talpas ti luto. Tataket ramanan tayo. Datoy inihaw. Special apo nga pa datoy nga panangituno iti pataw laki. Wenno hibya iti Tagalog wenno awag daket cuttlefish. At datoy met jay inggisa tayo. Special apo dagitoy. Jay kukunan karo tatay ket do iadubo tayo laan datoy. Tapos yung presyo na medyo
nabalormat lugi. Okay? So unan tayo nga ramanan datoy inihaw. Okay, so inihaw. Datoy. Magnanam. Ang napanggon. Kalalaingan na lang jay texture na. Tatakit ikan tayo ti Ricardo. Dito yung naramid tayo nga pipino, kamatis, sibuyas kan data, dumapay paminta. Okay, so ikan tayo kamatis, pipino, at ikan tayo ti sibuyas. Yan. Okay. May mayat mo nun. Imas, nananam. Ito dati mo ang ginisa. Dato jay ulog kan jay laman loob. Dato hibya tayo. Okay, so unang tayo datoy. Laman loob ka datoy kat. Yan, datoy. Wow! Nagnanam. Talagang maramanan tayo. Nga dati talagang fresh from the sea. Okay? Well, mangantay pa niya. Gamyaman nak iting kayo ang tultuloy nga panagsuporta ken panagbuya. Iti daytoy channel tayo nga Dulang iti Ilocano channel. Sabi ko ba't ag-subscribe kayo ken sa inyo nga naglipatan nga i-share dating nga video. Mabalin nyo natin ag-like kaya kasama tayo ag-komento may papanday ito'y impabuya tayo itatangagundaway dito'y Dulang iti Ilocano channel. Agyaman iti kayo pa nagbuya Diyos dagina mangantay pay. Kamat tayo. May iwit kamat. Okay. Wala natin yung tuno. Sige. Yan. Lahat.